Bunanga akakubo. Tumba ntugurisha Akananga ese buriya. Tumedanirwa. Tumedanirwa. Ntugurisha dukoze mu birere imbere n'inyuma murabibona. Akako. Akakabaza nkako mu birungo. N'uturangi. Kandi ubwato wabure ubwato. Nkoresha Ibirere. N'ibirere. Aya mabara kugira ngo ajyemo kugira ngo yashiremo. Nka shusho yari kabisi mu mutumba. Kamara kuma. Kagasa umweru. Kandi uyu ni umukindo. Ese umukindo. Byose ni ibirere. Uzi ubwato. Ishushanyije nk'inzoka. Byose ni ibirere. Byose ni ibirere. Ubu kamwe kaba kagura. Ako ni ubwato bwo ndi kubura kari ubwato. Kamwe nkagurisha 2,500 cyangwa yabaye macaba 2. None se cyakubaza. None se uzi ubwato se buriya na? Oya byose ni ibirere nkoresha urwembe na kore nkagenda nucimbagura n'izi nyuguti. Iki ni ikirere. Wagira ngo ni nyiramwiza turabatekana. Oya ubwo ni ubwato bwa kinyarwanda yikoreye akabindi. Hano ndabona rwose. Uyu ni umuntu ufite hano ndabona igiseke. Wa mugabo. Ndabona ubwato, ndabona umuntu ari imbere gutya. Turabasuje abafitiye kamera Impano Yawe TV. Tubaha ikaze mu biganiro byacu by'impano zitandukanye. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa mwiza cyane. Ni umugabo akikora imitako. Muraje murabibona nk'uko mwagiye mubibona hariya muri kamera. Tugiye kumuhereza umwanya, tumuhe n'umwanya mutoya tuganire nawe atubwire iby'ubuhanzi. Njye muri reba kuri televiziyo ni Soteri Munyenkwano. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Bunanga akakubo. Tumba ntugurisha Akananga ese buriya na? tumedanirwa. Tumedanirwa. Ntugurisha dukoze mu birere imbere n'inyuma murabibona. Akako. Akakabaza nkako mu birungo. N'uturangi. Kandi ubwato wabure ubwato. Nkoresha Ibirere. n'ibirere. Aya mabara kugira ngo ajyemo kugira ngo yashiremo. Nka shusho yari kabisi mu mutumba. Kamara kuma. Kagasa umweru. Kandi uyu ni umukindo. Ese umukindo. Byose ni ibirere. Kandi uzi ubwato. Ishushanyije nk'inzoka. Byose ni ibirere. Byose ni ibirere. Ubu kamwe kaba kagura. Ako ni ubwato bwo ndi kubura kari ubwato. Kamwe nkagurisha 2,500 cyangwa yabaye macaba 2. None se cyakubaza. None se uzi ubwato se buriya na? Oya byose ni ibirere nkoresha urwembe na kore nkagenda nucimbagura n'izi nyuguti. Iki ni ikirere. Wagira ngo ni nyiramwiza turabatekana. Oya ubwo ni ubwato bwa kinyarwanda yikoreye akabindi. Hano ndabona rwose. Uyu ni umuntu ufite hano ndabona igiseke. Wa mugabo. Ndabona ubwato, ndabona umuntu ari imbere gutya. Ni ibintu byose warateguye. Birakunda. Nose inshuti yanjye cyakubaza. None se iki ni ikiyaga buriya? Aha ni mu mazi. Iyi ni inyengero y'ikiyaga. Yari avuye kuvoma urabona yikoreye akabindi. Yari avuye kuvoma yikoreye akabindi. Nose ako ni umukindo byanze bikunze uyu ni umukindo. Ni igiti cyera ku mazi. Giti kigazi. Yes, abakurikiye kamera ya Impano Yawe TV, hano turi kumwe n'umugabo agiye kubanza twibwire noneho kubasha kumenya ibiciro by'ibi bicuruzwa bye agurisha. Aka ni inzovu nacyo. Muraho neza? Mwatwemera mukaduha umwanya tukaganira. Ni televiziyo Impano Yawe TV,
natwe turabasuye tugira ngo mutuganize kuri utu tuntu dusanze murimo gucuruza. Muraho neza? muraho Amakuru ni meza. watangira wibwira abakurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV? Yego, nitwa Filipo Nzaramyimana. Utu tuntu nikorera muri Rwimiyaga mu mudugudu wa Rebero, akagari ka Rwimiyaga, niho nkorera utu tuntu. Rero nkukora mu birere. Ni utuntu tw'imitako turimo kubona ahangaha nk'uko mugenda mubibona muri kamera. Akangaka ngo kanditseho gira muhorane ubutwari. Akangaka ko kanditseho Rwanda, ni made in Rwanda igiwacu. Kanditseho made in Rwanda. Tubikora mu birere. Akangaka kanditseho God bless you, Imana iguhe umugisha. God bless you. Akangaka thank you. Uyu nawe ni umutako mwiza. Akangaka kanditseho inzovu. Ni ukuvuga ngo iyi ni imitako yawe wikorera wowe ubwawe. Harya watubwiye ngo witwa nde? Filipo Nzaramyimana. Filipo Nzaramyimana ni umuturage utuye mu murenge wa Rwimiyaga. Niho akorera iyi mitako mubonye arimo arayicuruza. Filipo Nzaramyimana. Filipo Nzaramyimana waba ufite narayigurishije. Filipo Nzaramyimana akora ni imitako igiye itandukanye nk'uko mwagiye muyibona arimo arayigurisha. Ni amafaranga atari menshi cyane. Igiciro nangahe? Hagurisha 3 ariko na 2 cyangwa 2.5 nayo ndayafata bitewe naho ndi n'umukiriya uko bimeze. No mu mufuka we mbese nta faranga ndacaho. Filipo Nzaramyimana rero arimo aragurisha ni imitako asanzwe akora nk'uko mwayibonye. Afite n'abakiriya benshi cyane barimo bagenda bagura rwose. Abashaka baza bakagura kwa Filipo Nzaramyimana. God bless you, muhorane Imana. Gira ngo murimo murabibona ni Impano Yawe TV, muri kumwe nawe dusanze Filipo Nzaramyimana aho ari gucururiza iyi mitako myiza. Filipo Nzaramyimana rero turagushimiye ku mwanya wawe uduhaye. Ubwo nibiba ngombwa abazakenera kugura iyi mitako turaza kubahereza za nimero dusanzwe tubahereza mu rubuga, noneho muzamusange abahereze imitako. Ngira ngo mwabibonye ko bari abakiriya benshi cyane yari afite. Reka tumureke akomeze ubucuruzi bwe aho arimo gucururiza. Mwakoze cyane. Ni ikiganiro Impano Yawe nakagaruka. Turabakunda. Ciao.